Minister of Home Affairs Northeast in charge Joint Secretary Karbi Anglong kibang MOS kichun che aputhak kachingwai. Bokajan along Block Congress atumpen SDO Civil Aphan Pinpur alok ke Pajirdam. Ingnar Katumpraben Bokajan Subdivision along Pisu Soapran Kedam. Prime time long pani review datan bang thare harmony be non beritang ton ban arjik tha Karbi Anglong rong supi dipu along aru krisir cap arni nang kisun Minister of Home Affairs Northeast in charge Joint Secretary Satyendra Guard apan Karbi Anglong Autonomous Council CM to liram hong lapet ari sang ho EM MEC atum chepachini donsi poho choyong thor lapet jamborong ahui pajirdon Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Secretariat along kipado amaya long ta nihang ni rep Hemrit Kelang Asaikam Joint Secretariat Satyendra Guard Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Commissioner Lapen SP Angbong MOS kichun che aputhak kachingbai along Paledam RD kido amaya long MOS Arida Kachipi Asongja Longsudar Singnar Kangjang Terang MOS OSD Alvin Teron Haihui Arlenge Theatum Chetongdun Baithalang So LA Constituency MLA Mansingrong Pita Laso amaya long Chetongdun. मेरे लिए पहला अवसर था यहाँ पे आने का, दीपू आने का, और ये जब से 2011 से ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूपीडीएस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हर साल रिव्यू होता है जैसा कि मेमोरेंडम में वो इसमें प्रोवाइड हुआ था। पिछले 2 सालों से क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो इसमें मैंने ये कहा था कि जब भी अवसर मिलेगा मैं खुद यहाँ पे दीपू आके और डिटेल में इनका जो इसके प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और पिछले 7 सालों में जो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको तो ठीक बात है, लेकिन अभी भी कुछ उसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमने आज क्लॉज बाई क्लॉज, सब क्लॉज बाई सब क्लॉज एक चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने काउंसिल के सामने और पूरे लगभग सारे कंसर्न ऑफिसर्स थे, इवन स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कमिश्नर हिल एरिया के लोग ऑफिसर आए थे, उसमें हमने रिव्यू किया। तो उसमें हमने एक चीज़ पाया कि एक्शन अभी भी 3 लेवल पे अभी भी करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हमने देखी, डिस्कवर किया जो काउंसिल एरिया में भी अभी होनी है, जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कोई कंसल्टेंट से बात हुआ है उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना है या कॉन्सेप्ट पेपर बनाना है, तो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स काउंसिल कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को अभी और करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वो पहला स्टेप वो नहीं होगा तो आगे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसमें एक चीज़ अभी जो एक इसमें रह गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कार्बी आंगलং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ভিতৰতে MOS ইমপ্লিমেণ্ট চাইন কৰিছে, ছাপোৰ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু UPDS এই কাউন্সিলৰ কনফাৰেন্সত আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ নৰ্থ ইষ্ট ইন চাৰ্জ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ যিটো MOSৰ পেকেজ পইণ্ট ৱাইজ ক্লজ ৱাইজ ডিটেইলছ আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে ছিগনেটৰিজবিলাক আহিছে আৰু গোটেইখিনি পইণ্টবিলাক। Number 9 Bithung constituency arlo kolonga arai inglong birik awar kado kowe sarbang phlimate kathara rong teron arong rong pia rong lapen rong hang arong pangrum pet pen don pharu sira phlido lapen sok hedi chiri pharu troxi so sedo ningkan krihini aprang ke bangso hawara aradatum adontin sitame sok poru pleng tirta side lapen adontin ta sok pensi kachoklem chodam i atheke kawena ahem tun tame hala so hut ke sok mon pharu ke roilong pusi chethan Bonta suri hirara troga ningkana phipen ke hidia jo lang ke pali avar sai ka vedet ajok ningkan krehini angbong sok chuti kilong le detlo alang li tumpen ka thana tengke pinana ningkan malom hidi lang ke pon alang ahor sarkar pet ka salam pon pabeng hoya jok non ke nahok pen talang chupon no dak jok sila pon ningkan da sai chuti kilong le detlo posi chini don laya hidia jo non ke nok theng the hai hui choklem ritilo sitame sokate kya hut ason hemtun ka boje ijia ja kong chilong wang vedetlo laso jok ki ong dunga tu meghalaya habar andam si koila ki phur ka chongda damatum dopik lopusi beota longdun
lan chot takali anarlo aporo te tibok terai arong bitheta kachongda dam thaya jok arong tin tami ingsamri ingsam dema sonsi mandetlo lahai arong raratuma kiduk akisunga tirialam kachini jia phan aruni phai kresur cap arni KSA kolonga head branch hinpen patir pi ponsi adima klong alongan kahumri dam patodam mai phu humson deron chunbang imbe pendang lok baburam ronghang thonison be komol bela pen KSA long claim sip abang photum chetong dun kathar arong along alang litum humri damsi sarjon sing kathar ahong pharla long KSA tumpen alang lituma kisung akiduk alam thi chejai dun KSA kolonga head branch penta sarkar phan alang lituma kisung akiduk alam thi nang song pidun popusi ning pathete kang kat news opherang ke hundor kropen nang ki lobirta bang sorong omen ke kupuiglun de dake lumjong kathararong kaduk widon ko ando dake du don thongke ladak e don pen hidi ke ong ene ya tumta chirigon bakdo akawi nai ta chiring koi chiring ko la puson di ante ladak kan ko an wak nang tum sai ka chiti long le la puson ke do sai tiki long le lang kawi pen ko no ningkan krisita upchet kan ni lo ante la so sai chiti long le det pen ajok nang tum ko pipi don tenon ke kachok tem kachok dam bom ke ahok lo chuklem chudam adhoga tum nok chu e lo adhoga tum hajra chudun lo adhoga tum meghloi pe ne chongda dam lo hajar lo lahe lo bang so lang ka vedere ko pia jo ini tu so hidi long non lang ka veder lo ahok sir la so lang ka ve joy ni ban ke hadak inten dak lo amat nang rap le de lo halang bong long le du tam lo ama si puta wang ne puta damune ma bang aroi se dam ju lo sir la binong ke no na leteng la pen lang ka selama war sai don le long poson te la so hidi lom non chiti long lang ma cuti kilong isa la pe no na mata cuti kilong aprang prang la dak lang ki do vera ho tang le tum e don pen so kan an bak long a hok lo aso nilitum la pulang homporno chuklem chudam long hut bangke edon pen komna ta mon pharo thoma sok nilitum lo non la bang so lang ave de pen man nilitum non bangke ave de lo ma hajira mujura lok nilitum kidun pen si chupang reng pi su pe antera li pen puik thala so alang kaselam komat atum si kaselam kita kontraktor tong ke chok che la puma mate hala alang da kaselam la blok tum tong ke chok che la puma na tu ke haladak pen ahok asengson 15 16 asengson nang pali lo nang pali pen akam claim lo amat nilitum rong aso bang chini ne dalo nang ke claim pi bang patang te dat si nilitum theklong lor lo nang litum so alang ka via kisung ke du putak nang litum da kel amasina to mabitung MSC lo mate non ke CM lo ta tu le rong hang alang li phanang litum ko pini la so alam ka pinpur dam dulu maเป็นผู้ดำเป็นตัวโลเป็นผู้ดำโดยสตาอากรรมให้นักไปเปล่งไปได้หรอ alang li pen ko pini nang ke chak dun la puson du ma อาลังลิมิทั้งสิจากเวกนี่เลย nang pi pop la he นนกระดำทางเลยส่วนนั้นคนนั้นจากเลยกับแป้นนนเสียงมานี่ก็ต้องการปิดไปเลย labang ini tum Karbi lo Charlie asong de ke asi pen bangke un ana bangke mene tum pressurize kita group rasin tum bangke council fan pache ni pon an ke tum chisongun bo la bang suarong ka develop ya fan bang ni tum bori pon la dak chot kalin tum dadar arong ta rong asar long ni tum dami arong pin sin ni tum dami le sinom dak pini pen pangcheng pon lo la si tum la bang so alang ka ve pen tum ni tum chison pon la pen ni tum cherap tun vek po Bukajan Block Congress atung cepater pipen aru nifai krisir cap arni Bukajan SDO civil arideng epakpin pur alo kapajir dam pusi kat news apherangke Bukajan pen bertanang pale ada por phai krisia por malom pen Congress amethanga sahem along pen Bukajan Block Congress amai pu chandro kathar pen chipahem pupon amai along alhui aman pen abarim MLA klengdun ingti district Congress pen Suren Singnar nipen sangma district Mohila Congress pen Alice Teron P. Kadom Prerang P. Lapen Congress along Arpugidotum Chetong Dun. Methang asahem pen Armuka Chejeng Pado Ponsi Bukajan SDO Civil asahem along Palesi Pinpur along Kejong Pon 2016 Aninkan Parliament along Kacherai Pon Abil Mate Citizenship Amendment Bill Aputhak Komentu Neta Chedondun Tekthepu Ajoksi Armuka Chejeng pen Pinpur alo Pajir Damsi Birta Ripdun Long
বুলি নহয় কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি হয় আমি বোকাচান ব্লক কংগ্ৰেছৰ আমি এটা প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ এইটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ওপৰত এইটো আমি কিয় কৰিছোঁ এইটো কথাটো লৈ আসাম এটা বহুত পিছপৰা ষ্টেট সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ সময়তো স্পেচিয়েল কেটেগৰী দিয়া হৈছে আসামত বহুত আমাৰ চাকৰিৰ সমস্যা আছে এইটো আমাৰ বহুত চাকৰি লওক আপোনাৰ এইটো বিজনেছ হওক আপোনাৰ এইটো সমস্যা আছে কাৰ্বি আংলঙত যদি এইটো ওপৰত যদি বিদেশী যদি বিজেপি চৰকাৰ মতে যদি লৈ আনে আমাৰ সমস্যা বহুত বাঢ়িহে যাব এই আজি চৰকাৰ যে আমাৰ এতিয়া ফানে নজৰে তাৰ ওপৰত যদি বিদেশী আহি বহে তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ হয় আমি এইটো বিৰোধী কৰিছোঁ চৰকাৰে যিটো মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল যিটো এওঁলোকে আইন হিচাপে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো অতি সোনকালে এওঁলোকে এইটো বাদ দিব লাগে বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু আমি সেইটোৱে দাবী কৰিছোঁ যে যিহেতু NRC হৈ আছে এতিয়া NRC হৈ থকা ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমি ভালে পাইছোঁ যে আমাৰ গোটেই অসমবাসী খিলঞ্জীয়া যিসকল আছে এওঁলোকৰ নেতৃত্বত এসময়ত আমি বাংলাদেশী বুলিয়েই নহয় মানে বিদেশীক আমি ইয়াৰ পৰা বিতৰণ কৰিব লাগে বুলি যিটো মানে প্ৰাণ আহুতি যে 855 জন শ্বহীদ হৈছিলে সেইটো মৰ্মে যিটো NRC প্ৰস্তুত হৈ আছে যিহেতু কাম যিটো অগ্ৰগতি গৈ আছে সেইটো নৎসাত কৰি এওঁলোকে যে আকৌ নাগৰিকত্ব সংশোধন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লেতো এই NRCটো কোনো মূল্য নাই যেহেতু আমি সকলোৱে মানি লৈছোঁ অসমবাসী ৰাইজে ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট ক্ৰিড এণ্ড ৰিলিজন আৰু কমিউনিটিজ সকলোৱে আমি মানি লৈছোঁ যে 1971 মাৰ্চ 24 আগলৈকে অহা যিসকল ৰাইজ আমাৰ অসমলৈ আহিছে এওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু যদি এইটো বিল যদি হয় তেতিয়া অসমৰ কাৰণে এইটো বৰ ধ্বংসমূলক হ'ব ধ্বংসকাৰী এটা আইন হ'ব আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াত স্থান নোহোৱা হ'ব যিহেতু এইটো আইন হ'লেই যে 1971 মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আহা যোৱাকালিলৈকে আহি পোৱা যিটো ফৰেনাৰ্ছ আছে এওঁলোকতো নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু আমি জানো যে যেতিয়া বাংলাদেশী হিন্দুসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে এইটো ভোট বেংক কৰিবলৈ গৈছে বিজেপিয়ে যদি সেইটো হয় যদি লাখ লাখ আহে এওঁলোকেতো ৰাজস্থানত নাযায় এওঁলোকেতো গুজৰাটতো নাযায় এওঁলোকে মোদী ৰাজ্যত গুজৰাটতো নাযায় UPত নাযায় বিহাৰ নাযায় মহাৰাষ্ট্ৰ নাযায় আহিবতো আমাৰ অসমত এইটো বিশেষ কাৰ্বি আংলঙতো অতি মানে এইটো দুখ অৱস্থা হ'ব এইটো পানী হাত নচৰা অৱস্থা হ'ব যেহেতু ইয়াত মাটি দেখিবলৈ ইয়াতেই আহিব গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সকলো অকল কংগ্ৰেছ বুলিয়ে নহয় সেকুলাৰ যিমান পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে একগোট হৈছে আৰু একগোট হ'বই আৰু জাতীয় দল সংগঠন ছাত্ৰ দল সংগঠন যিমান আছে আমি একত্ৰিত হৈ এইটো বিজয় কৰি যাম আৰু কৰি যামেই নুন মালং চপৰ ফান্দিনা প্ৰমাণ বিৰতা মুগজন পনিকছিনা আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends.
along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dhina movie putat bertalong bangchulu dipu manja keceleng atuwar pi simplex company atumpen kasalam asai ke oy ningkan isi pleng play angko kaheno etpen arniwang motor kacetong kachingkoy pardun ron ajok miles potimu arong aratum chechakun esi rongarat thur pakpen aruni phaikrinar cap arni tuwar kasalok asai kedeng Labang sotowar nonjong si kasilam lang sitame nonjong kasilam tang atowar kiwak klap mate kahino dabaret lake kithe kidingatum mate Karbi anglong tunamas council along kicharia tum kilang dun kapang kriya potlo pusi haladak arong aratum pherang kiang nu ningje gari motor kaching koya phainang bat aret pu pura towar kiwak adim an kang thinasai claim pon lobusi timunga rong aratum pen ningje PWDSI campaign kasalok por asai dengji mene pura aratum pena an arni pen towar chulanglo sitami pini arnian ke kachak un AC timung arong rat thangsing timung lapen raju ing hiatum japon silabang so towar kewak along an kasalam pon asai deng ponang kok loputa kadnu sa pherang ke angno chithandun labang so dim nilitum kedam tangani bename gari ka accident abade scooty lason ji truck atum sosi bas ka chitong kelang dun ka kelang dun selo nilitum sarkar atum wangsi nakchi langji ma punang lang vela se pini nilitum ko toya por atumi chitong mak nilitum toya por chingmai lo pukali lo kali itu me methanga rong lo por ko methanga dimlong sikai no po atowar ke lagi tum le ke nai arona sitame bang konsilo so nanglang nunde sarkar dun nanglang nunde joni la baso towar ki ba badu da chini lo lada school adu sumar dun komento por nga sutine mento por sumar dun cross no la so bang nilitum chingwai lo mathalo moi holok lo plong methang sumar si foji bola so bang sini tum matha thusi toya por nilitum chingwai lo denap ke jat pe no itum rong poisa chirung ra ita bang nam de na engga koi methang ma chiklem da na la so dim lo mai pame se na musi nilitum chingwai la so chingwai de nilitum la dak pini ke klem la rong so la pen sar primar tum pen pen ku sumar koran pen chelang sini tum la so dim lo kem nang itu ma arong amen ke dak rong bang timung arong 5 mil chutiana la nilitum ka tuning ring ke la lo je sartuluram sarvan tuning ring ke mane labang so difu monjarot toar kahino dopik apoy gari accident apoy munit kithi karbi det kali ba khaida thilo karbi da thilo lasi e prange je lason la toar kahino mante ke thek lok lok te sartu ma daito chenra methang la department tum han kechi toira labang so toar ki bak an ka bunai ji bunai te boya sinil tum sarvan me ki puji ning ha la bangso abuthak lang ponop long te nil tum tame ning samon po Bukatan subdivision angkang kakoti thana angkang lahorijan arong along aru kriser cap adap ingnar katumpra ajok pisuso adimalong amat pran damnanglo khotkoti police station ke parlo angkang lahorijan arong along habit ingnar katumpra pen pisuso bahani apran ke damnang apran ke dan atmamen muni devi arta thongke brapho lapen asupi amen puja kumari arta ningkan ke thompusi bangtheklo Prime time berita bangla pasikan tuan poniglo dume thakbe kardong